bra magabalam kurgomni i Herod katuri ya mavit naga di nasuri ma Jesus ananak yasalaga mana mabram amagaini nam ma Bethlehem bra mangrika ma Judea dina amamdramda amagamwe ramanasanga mungamas besemet ma Jerusalem isnan betortia ya krak isa ananak yasalaga ya ma Juda na ravit na digaweni Yung saud lo ay karorit, igasek mes, basaud man, iwayo urian sa sagem ka. Bangarori ya mabit na ka ma Herod kanari rorit. Daga gana ma Jerusalem gana, muwe di ganas kanista masirat. Bayi gawstune na ma pris kana ma mors na na, di na ma scribe kana, babamarubiak muwe, bakayarmat na mamar, sabat ma Christ, iwana na kisalawe. Darawar na karortiya. Ema Bethlehem bet ma Judea inguna sa akni mga mga awam ginakasam doortia. Ba ainge ma Bethlehem pra mangarika ma Juda dinakaku ama geni na nge mamar mangurap amat puskinara bet ma Juda. Inguna nabamge diwa akni amat puskinara gadan gerak iwa gatluwar garuwek ama Israel kana mamar. Naso de Herod karak ni nanya mamandramda mangamwe mamaup bakayar na iwa warna kay sa buksa makayagas niya. Dagak na sa Bethlehem, iwarna rawartiya. Ngedet bangan niya mamarna niya marayam ka. Bangarorit isangan man bra, labangan din sa game ngo sa maingi. Iwayi bawa sagi ngo di mamar barango. Iwangaran bangan sa game ka. Nasori ranari amabit na kaingi, dramiat na waris ka. Banag yakaya makayagagragi sa kare, lalo ka ikasek mes, bakamet para kamis, badangdingi kamayir daber amibreseji amurem gae. Bangarori iralo makayaga, dari kok masirat, barmarmar game, dia mamorngat mamar. Dramit iswa mabitka, berlalu karem gae kaliaga kanananak, mamaria, darpus nara samak, berinin sesagam ka. Nyasot, darar meragarong namamagan, amabit nangat berabon ka ramabonbon namagol da nama frankincense da nama mir. Saya berdamda sebari bersemarij nabakni amaiska inguna sarara amamugem da mamasim geraron ibagale berdamda saya sagema Herod. Rang masiat sura mengrika maisip. Bangaragori sa mamdramda amangkamoy ramet ne dinamensel na ge maingeska wuksaka ge ma Joseph da masim garon da war nagarortia. Nararanas, bangiram brayam ka kanananak, banganyang siya maisip. Nagpakalangan bedangdang yung war na yung nasa oras iwa, Herod kanya manigarayam ka, iwayo awega. Damit Joseph kamranas, bakara amarayam ka kananak, Napangagi baramet saya maisip. Bakalera badangdang isa Herod kanyap. Rangat dia malat diwayi barak mamar na yangri mayangis kayang rangat ni isa kamaraman berangat na marawam ginakarawartiya. So ngames ngayam ka na yan na maisip. Herod kawang mares. Bangarori sa Herod kalu isa mamandramda amangkamoy rastam ka da nasot da hurukur masirat da garak namulagi marriage berabi ang amares amangkamoy mue ma Bethlehem posagi ura mangrikamoy na meram krani yarawayom diamudiom bernabuk para mamarodam karangat ni isa karangat mamarnagi mamandramda amangkamoy. Di rorik, di sarak mamar na maingi rangat ni isa mabamgina ka, Jeremiah kamaraman berangat tortia. Saranari akni mayagoin ka marama, inamanagnogi da mamukaya masirat. Maraisel yit nog na niya tues, di saramer titsembulap temgi, yung namares di sakabas nara. Evertem dasa manasret. So jangarori sa Herod kanyap, dinakpuksak ni amensel na ge mengeska, da mamasim garon ge ma Joseph, bamaisip, igagar tortia.
Nyalaranas bingiram rem ka agananak. Ngadet so mangarika mi Israel. Ngunaira kararai isarasigut ibariwang amrem ka disalanyap. Benasod damarna si gata maremga gananak beramet severa mangrika ma Israel. So jinga rogori ganari ima Arkelaus di gaturi ema Judea isa gara amamak ma Herod Halis dama Joseph Katlen kanamet sai. Dagara mamugem da masim garon ibale gana mere be yigamet severa mangrika mangalili. Bakamet bakata se mera mabram amagaini nam korgom iratesem imanasre iba rekmamar namaingi rangat ni isamabam ginara ramraman berangat tortia. Warateska yamanasret kana